Ku cyumweru abarwanyi b'umutwe wa M23 binjiye mu mujyi wa Bukavu bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda bivugwa ko zishyigikiye uyu mutwe. Nyuma ya Goma, M23 ifashe Bukavu mu gihe cyo ku cyumweru ya Addis Abeba hasojwe inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika wagaragaje impungenge zikomeye kandi ziyongera z'uko Kongo yugarijwe. Iyi nama irangiye, Komiseri w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ushinzwe ibibazo bya politiki, amahoro n'umutekano Bankole Adeyoye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yashimangiye ibyavugiwe muri iyi nama. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje ku isonga. We are expressing grave concern, that is what our leaders did, on abayobozi bacu bagaragaje impungenge zikomeye ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, basaba M23 n'abayishyigikiye guhita bava mu mijyi yose n'utundi duce bigaruriye harimo n'ikibuga cy'indege cy'Igoma. Icya kabiri, ni ingenzi ko abayobozi bacu bashimangiye ikintu cy'ibanze kuri buri gihugu cy'umuryango wa Afurika kurinda no kubahiriza byimazeyo ubusugire, ubumwe bwa politiki no kutavogera ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagaragaje kandi impungenge z'uko kwiyongera kw'amakimbirane ko bitagomba guhinduka intambara yeruye ishobora gusenya no kugira ingaruka ku bikorwa by'ubutabazi ndetse no ku mibanire y'abaturage bo mu karere ikomeje kugaragara nk'idahamye. Mbere y'uko M23 igera i Bukavu, abaturage baho bamwe bari batangiye guhunga. Abasirikare ba leta ya Kongo ntibigeze bigora barwana na M23 ngo bayikumire idafata umujyi wa Bukavu. Ubu ku mihanda y'i Bukavu haragaragara ituze, uretse ko amaduka agifunze. Gusa hari abacuruza takataka ku mihanda biganjemo abacuruza imbuto. Abatwara abagenzi kuri moto bavuga ko bafite ikibazo cy'uko nta masitasiyo ya lisansi afunguye, ibyatumye bashyiraho ibiciro bishakiye. Urugendo rwishyurwaga 1000, dushobora gusaba amafaranga dushaka kubera ko nta lisansi ihari. Ubu dushobora kwaka 5 cyangwa 2. Nubwo mu mujyi hari ituze, ntibibujije ko hari abagaragara basa nk'abari mu rujijo. Ubu nta bwoba dufite, yego buracyahari, gusa turabona abantu batangiye gusohoka bagenda buhoro buhoro. Abantu bari hanze barasohoka, ariko amaduka aracyafunze. Abashyitsi binjiye mu mujyi nta muntu bahohotera, ubanyuraho baguhagarike cyangwa ngo bakubaze ibyangombwa. Ubwo M23 yinjiraga i Bukavu, abaturage benshi bagaragiye ikamyo yarimo abarwanyi b'uyu mutwe basa nkaho babishimiye. Kuwa gatandatu, M23 yasohoye itangazo isaba abaturage kwishyira hamwe bakicungira umutekano, ndetse isaba ko abasirikare b'Abarundi bariyo bafasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basubira mu gihugu cyabo. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.